Sajam fakulteta i visokih škola zvanično je otvorila zamjenica gradonačelnika Kruševca Jasmina Palurović, ističući značaj održavanja ovakvih manifestacija. Drago mi je što vas ima u ovolikom broju, jer to pokazuje da nam je briga o deci na prvom mestu. Nadam se da će ovaj sajam biti uspešan, da će naša deca odabrati željeni fakultet, a samim tim i odabrati svoj životni put. Na sajmu je učestvovalo preko 20 fakulteta iz Beograda, Niša, Kragujevca, Čačka, Kruševca, Trstenika, Vrnjačke Banje, Leposavića, Leskovca i Blaca, kao i Kruševački garnizon Vojske Srbije. Prema rečima načelnika školske uprave u Kruševcu Zorana Askovića, cilj je pomoć učenicima završnog razreda srednjih škola u Rasinskom okrugu pri odabiru željenog fakulteta. Cilj organizovanja sajma fakulteta i visokih škola je taj da na jednom mestu okupimo fakultete i visoke škole iz cele Srbije i naravno da našim učenicima završnih razreda srednje, 3. i 4. razreda srednjih škola na jednom mestu dovedemo toliko fakulteta. Ja sam iznenađen time što je i veći broj nego što je prijavljeno fakulteta. Sajam je i ove godine izazvao veliko interesovanje maturanata. Iz građevinske škole dolazim, upisala bi u vezi dizajna i ovo je veoma zanimljivo što su ovako organizovali. Tražim fakultet u kojem ću da nastavim dalje školovanje i ovo je super što su organizovali. Vrlo interesantno, mogu da se sakupe razne informacije. Pored predstavnika gradskih ustanova i institucija i organizatora, sajam su posetili gradski većnik Miloje Mihajlović i pomoćnica gradonačelnika Mirjana Zlatanović.